Kinuku giki kia nyomba na kiria kengi gutumika ta thibitari ya itura ria Kiangungi gicigo ria mbunge kia Runyenje nikio gisukumite mwingi gwikinya vandu ava niguo kumenya gitumi kiria kirigiritie kurika kwayo. Mwakari wa 2017 mwingi wa itura riri no avitukirie gutumwo kwa thibitari ino niguo makuviririo ni utungata wa urigitani no atigwo kavinda ka miaka 4 kuma mwakari wa 2018 ndirarika na guko masukuma kuthie ngendo ndasa magiciria utungata wa urigitani. Thibitari endeku ni advantage kwe andu wa Kiangungi. Ndio waumia unakuja karibu. Unahudumiwa kama ni kupelekwa mbele unapelekwa mbele. Ngarama ya kuthie kundu kurasa magiciria urigitani ni urituvagira andu wengi aria maite no votu wa mbesa varia atumia marauga ni maremagirirwa kuthingatirira kiriniki cia ciana ciao guku andu akuru makiaga mweke wa kumundwa njanjo ya COVID-19. Mbia ni cia tuturere cia kuthie thibitari naku wana kuvira ciana kiriniki imwana itiana mundu acindana ingi tondu riwe cindano kurasa kieni no mithuguria ka Runyenje kwa maina naku kwa thirikari naku ngenyerero kwegwa na ciringi 100 kuma mwakari wa thirikari wa mbesa wa 2017 na 2018 nyombe no itumirite mwigano wa milioni 8 watauria MCA wa guku Njeru Mukavi arathathaura. BQ yake yaugite milioni 10 million na so far allocation ya mbere atomite milioni na mivete milioni 2 ya kairi 2 ya kathatu ngemiva milioni 4 cie vamwe nikende kinyavugo kinyite riu atogo nauga ina allocation ya mwiso ya 2.1 ikinauka 10.1 million kulingana no twiria uri wekirwo mwakari wa 2020 wa kuthurima tabarira cia waki wa mathibitari kaunti ya Embu ni ruvonge rutari wa thirikari rwa Embu Citizens Oversight Network na ngwataniro na Action Aid wonanirie mbesa iria ivithukite wakiri wa mathibitari utiraringana na wira uria murute. Thini wa budget ya 2017-2018 ikiongererwa milioni cienge 2 na mwaka wa 2018-2019 bado ikiongererwa milioni cienge 2 na nigicono kotondo wira ria twakorererie te wira uraringana na mbesa icio na uyu niguo ukoro ria turauga ndwagire ukoro kithii na mbere angikorwo mitaratara ya nevenya ya kurikia waki wa thibitari no tutwika gutavanua mwingi wa Kiangungi no kuthie na mbere ukinyamarikaga ugiciria urigitani. Riandikithia ria ekaria Kiangungi ni thibitari no itwikia kurikua na niguo mavate gukinyoria utungata mukinyaniru wa urigitani. Dennis Fundi.